Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyavusela sihlobo sami ekhaya la khona egameni lika Jesu Kristu siyavusela mfowethu tathewethu make siyavusela babe lapha ekhaya khona ngabe usemsebentini ngabe usebhasini ngabe useofisini lakho ngabe usendlini yakho egameni lika Jesu angikwathi ubhizi ngala khona ke bhanka kuphina kuphi la kufikile lapha lo msakazo egameni lika Jesu ngibukela khona ngithangene ngivusele egameni lika Jesu egameni namandla ngisho amagama ngithi ngomprofeti wakho lo mhlula amadimoni egameni lika Jesu Kristu founder webandla we spiritual life edit prophetic church khona embekelweni la khona ke mbukele ekhaya ngithi amagama kafika esikubutane nje engimagama lamcoka kakhulu futhi singawakhohle ngoba sihamba indlela ebutheni bayo indlela sihambe hambe sikhohlwe umcoka bethu bekukholwa egameni lika Jesu Kristu kepha lamuhla nginemagama nje nathi angukhumbute ngithi Jesu uyabuya masinyane egameni lika Jesu Kristu ngoba lena imessage lese ingatholakali imessage sekulukhulu kuyithola kuphi na kuphi egameni lenkosi awusamanje uyithole noma abe nguphi kepha namhla ngathi uNkulunkulu ungivusile ukuthi angiyimemetele le message kubungela bangivako labancane labakhulu egameni lika Jesu Kristu abacebile abaphuyile bayive kahle le message egameni lika Jesu Kristu ngoba lenza ba itsepthen bendlela bagcina abantu banaka iminako yalelive leli egameni lika Jesu kepha ngithatha amagama ngithi uyabuya Jesu ngeke alibale in the mighty name of Jesus Christ. Umbhalo Mateyu 24 uthi leli vangeli ngembuso liyawushumayelwa etiventong ukuze kugcwaliseke ubufakazi. IBhayibheli lithi iyabe seyiyabuya ke indodana yemuntu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha bese liyakhubeka lithi ngenxa yekwenza kwebona uyawuphula luthando kulabanengi lithi ke phala bayawubambelela kuze bese kupheleni bayawuzuza umusa mbukeli ekhaya la khona egameni lika Jesu Kristu dinento letendeka emhlabeni umhlaba ubhizi umhlaba uyagijima egameni lika Jesu kepha ngiphethe amagama lamuhla ekutshela wena ukuthi noma ngabe sawubhizi ngana ubhizi khona kepha uhlale ukhumbula uhlale wathi ukuthi uyabuya Jesu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha utawuletha umvuzo wakhe uyanika umuntu nakwemisebenzi yakhe egameni lika Jesu Kristu mangabe umsebentele umkhondile usaphila uyakuthola umvuzo wekumkhonda kwakho uNkulunkulu egameni Jesu Kristu ngoba uNkulunkulu akawadle mandle umuntu ngoba uNkulunkulu wethembekile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asibuke emavi encwadzini ya Revelation noma incwadi yesambulo chapter number 22 step 1 verse number 7 egameni lika Jesu Kristu ufunzeka kanje Jesu wathi lalela la ngiyenta masinyane babusisiwe labo labeva lamavi anesiprofeto bawende angiphinze ngisho Jesu wathi kuye lalela la ngiyenta masinyane babusisiwe labo labeva lamavi anesiprofeto bawende egameni lika Jesu Kristu kanti mawugijima verse number 14 ufunzeka kanje babusisiwe labo labatigezako tingubo tabo kuze kuthi babe nelungelo lekudla isihlahleni sekuphila babe nelungelo lokungena ngemasango ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lo mbhalo iBhayibheli ke mbukele ekhaya la verse number 7 usayenzaba uthi Jesu uyakhuluma egameni lika Jesu Kristu usho amagama uthi lalela lapha ngiyenta masinyane uthi ngite nemvuzo wami ntoni ngangulona naloyo ngomsebenzi wakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yembukele ekhaya lapho la khona ngithangishe amagama ngithi Jesu uyabuya masinyane utawunika umuntu lemuntu nakwemsebenzi wakhe egameni lika Jesu Kristu ngathi ngibona inkosi emakhosi ivele emafini iphethe imiqhele iyawuphelisa emakhawe athi umhlabeleli ngiyathi atophelisa emakhawe belusuku olukhulu olutako egameni lika Jesu inika likhawe mbukele ekhaya likhawe umuntu lolwile wayinqoba impi egameni lika Jesu you are crowned a hero after all the struggles egameni lenkosi kepha uqhubeke uyinqobe impi egameni lika Jesu Kristu uthi lo mbhalo lapha Jesu uthi ngiyeta nemvuzo wami ntamasinyane ngitawunika umuntu nemuntu nakwemsebenzi wakhe la ukhona ekhaya usaphishanekile ngekuphishaneka kwemhlaba egameni lika Jesu Kristu kepha ngithangisho ngithi ulokuphishaneka kwakho mbukele ekhaya ungakhohlwa ukuthi uyeda masinyane uthe nemvuzo wakhe egameni lika Jesu angikwathi ekhaya uphishaneke ngani angikwathi uphishaneke ngani la ukhona njengamanje ngabe iminako yalelive egameni lika Jesu Kristu ngoba iBhayibheli liyasho lithi ngemala ngekugcina abantu bayodevelopa uthando lokuyithanza imali egameni lenkosi lekuthanda
yonke into dale live egameni lenkosi bakhohlwe ukuthi Jesu uyabuya masinyane. Angisho la ukhona khona ekhaya ngithi noma ngabe sokunaka kwemhlaba kepha ungakhohlwa ukuthi Jesu uyabuya. Bese futhi nakusho amagama othi babusisiwe labo labatigezako ingubo tabo egameni lenkosi kuze ukuthi babe nelilungelo lokudla esihlahleni sekuphila. Asengisho ke mbukele ekhaya ngithi makakhuluma ngetingubo tabo lombhali lapha akakhulumi ngetembatho lesigqokako egameni lenkosi kepha ukhuluma ngenhliziyo yakho nayo ngaphakathi kwakho nephethe intilo kaNkulunkulu. Makasabathi gezako ukhuluma ngerepentance, ukhuluma ngebantu labaphendukako egameni lenkosi. Ngathi lapha ngisemagama ngithi no matter ukuthi ngabe sowudume kanjani, no matter ukuthi sewatiwa kanjani, no matter ukuthi uthandwa kanjani emhlabeni egameni lika Jesu Kristu, kepha nabantu uthola umvuzo lawo uphethe uNkulunkulu ulabo mbukele ekhaya labathi gezako ingubo tabo egameni lika Jesu Kristu. Ulabo abaqaphelako ukuthi ngosiyamba phila impilo yini ingabe impilo iyamjabulisa yini uNkulunkulu na egameni lika Jesu Kristu. Lombhalo lapha uthi labathi gezako ingubo tabo egameni lika Jesu Kristu bataba nelungelo lokuthi ngosiyami bakhone kudla esihlahleni sekuphila. Sikhona isihlahla sekuphila lesinguJesu Kristu egameni lika Jesu Kristu. Sikhona isihlahla sekuphila lesinguJesu Kristu. Asengutshela indzaba ngithi ikhona indzaba ledako egameni lenkosi. Bonke abantu batawukwehlulela ngokwemisebenzi yabo egameni lika Jesu Kristu. Nabatawungena ezulwini labathi gezako ingubo tabo, nabatawubona umbuso wezulu labathi gezako ingubo tabo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angikhulume mbukele ekhaya lapho la ukhona khona angikwazi ubhizi ngani kepha ngisemagama ngithi uyabuya Jesu masinyane. Uyenda lotako kana ulibala egameni lika Jesu Kristu. Lo mbhalo uthi lapha utawuniketa umuntu ngemuntu ngomsebenzi wakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yonke imisebenzi yakho mbukele ekhaya itakulandzela egameni lika Jesu Kristu. Angiphindze ngisho ngithi yonke imisebenzi yakho lapha ekhaya la khona itakulandzela, ngabe mihle ngabe ngemibi kepha itakulandzela egameni lenkosi. Ungathi iBhayibheli lithi labafile batawuvuswa ngelanga lokwahlulela bese kulowo muntu uvukela emsebenzini wakhe la yentile. Ngabe mihle kepha utawuvukela kiyo, ngabe mibi kepha utawuvukela kiyo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angikhulume egameni lenkosi kafishane ngithi ngiyakumema sihlobo sami ekhaya ukuthi lungisa indlela yakho naNkulunkulu kusesikhathi sesekuhle egameni lika Jesu. Lungisa indzaba yakho naNkulunkulu kusesikhathi sesekuhle egameni lenkosi, ngoba siyetha sikhathi khona bantu bayafuna kuphendvuka kube lithuba selingasekho egameni lika Jesu Kristu. Labanye bayawugijima batephule basi bawufuna umprofeti lamadimoni embekelweni babe bangasamkhanzi ngoba sikhathi siyabe sesiphelile egameni lenkosi. Bayawugijima bafune bafundise labadumile bafune kuphendvuka kibo kepha sikhathi ngoba siyabe sesiphelile egameni lenkosi ngeke bakhone. Kepha manje kusikhathi sokuthi umuntu alungise indzaba yakhe naNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lo mbhalo verse 14 lapha usho amagama uthi labatawugeza ingubo tabo bataba nelungelo lekungena ekhaya ngemasango egameni lenkosi. Abana ujubela abayawufuna ukutrokelwa ngekhathi egameni lenkosi bayangena ekhaya ngoba banelungelo egameni lika Jesu Kristu. La ukhona khona mbukele ekhaya ngithi nje akuvuselelele emoyeni egameni lenkosi. Ngabe sewukhathela ukuthi le ndzaba ngithi uyenteka ibe yinze indlela sayihamba kepha lokho akungasikhohliswa lokho ukuthi uyabuya uNkulunkulu, uyabuya Jesu masinyane. Noma sewukhathele kepha ungakhohlwa umprofeti ukuthi uyabuya masinyane egameni lika Jesu Kristu. Noma sewudla sono lapho la usidla khona kepha ungakhohlwa ukuthi umprofeti uyabuya uNkulunkulu masinyane egameni lika Jesu Kristu. Noma sekumnanzi emhlabeni ngoba kumnanzi lokulondiwe emhlabeni kepha ungakhohlwa ebunanzini bakho uyabuya uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Utawunika umuntu ngemuntu umvuzo wakhe ngokomsebenzi wakhe. Mbukele ekhaya egameni lenkosi usaphakamisa zandla la khona ekhaya usabamba iqingo lakho uthi ngiyaphendvuka ngibuyisana naNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngathi ngabe ngizila khona ekhaya phakamisa zandla zakho ubambe iqingo lakho egameni lenkosi usemagabeni ehlizweni lakho uthi ngiyaphendvuka ngiyabuyelana naNkulunkulu. No matter bosolahlele ngokudvuka kwakho kepha sikhathi ukuthi ungaphendvuka ulungise indlela bakho naNkulunkulu manje lobu egameni lenkosi ngisakhuleka nawe egameni lika Jesu Kristu. Nangu Nkosi yami umbukeli ekhaya ngiyamkhulekela indlela yinze baba uthi ongcwele kepha ngiyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngongcwele namhla ukhuluma nathi ukuthi uyasixwayisa. The name of Jesus Christ.
How are you feeling? Right. Umthwalo ususile mahlobo. Take the feeling that you have right now. Just the feeling. Check the feeling onayo. Nempilo yakho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Lo mnakekela imihla ngemalanga. Ngiyabonga nje ukuthi ngifikile lapha. Ngifike kungasiko lula. Hallelujah. Hallelujah. Ngifike ngipheleka lukhulu. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Ngifike konke kuhlangahlangene. Ngida kumprofethi la ngifike ngakhuluma konke bazalwane sukela ku family ku marriage ebandleni labo ngikhona khona. Hallelujah bazalwane. Bekukuningi bazalwane bengingathi ngiyoqala ngakuphi ngibhekephi but ngifikile la ngiva ngilula kakhulu ngiva ngazuthi konke sekulungile. Hallelujah. Kangisanaki konke lesekwendeka lengunakile solo ngisaqhubeka ngikule battle yami ngisabhekilisha uNkulunkulu in the midst of challenges. Kunetintfo lativusile kimi, kunetintfo langilayele tona kuthi ubusy uyacomplaina uyakhala but uNkulunkulu kunetintfo lakunikete tona nalesatha kuniketa tona lekumele ukuthi utinake and forget about crying and forget about everything layifike yendlalwa embukwakho waniketwa yona kwathiwa yethwale kanti akusiyo yakho leyo ukuthi bowungayethwala yithathe unikete kuye then bese sofocusa ku-healing yakho bese sowubhekana uNkulunkulu. Nginake nje ukuthi ngisekhathi nekhathi uNkulunkulu unikete isiqiniseko sokuthi you are not alone. Kunetintfo uNkulunkulu lebekakuniketa tona last year ngaba ne challenge yokuthi ngiva ngazuthi angikho ready ukuthi ngatemukela. Hallelujah bazalwane. Ngathi vela ngazuthi angikho ready ngathi akukhweshe lokho akangifanele. In fact bengiva ngazuthi nginefear yokuthatha ngichubeke ngishishimbe nabo but this year in the midst of challenges ayina this year last month bazalwane solo ngiseta la khona la ngifike ngathi ngiyafika la moyongcwele wakhuluma nami wathi angihambe ngalamandla ngatibuta ngathi emandla lakuphi because angaboni kulesimo lesi nga-adopta last week ngititela ngingena la ngiva kuthula bazalwane just the peace ngativa ngi-happy kakhulu ngatibuta ukuthi i-happiness ibuyaphi kunje ngativa ngi-happy kakhulu ngikhumbula kahle bazalwane labangakhumbula bekwentiwa konke lesinye isikhathi bengitikhanza ngibukela but ngathi khanza ngisemkhathi sinwe bazalwane celebrating ngiva angathi bazalwane ukuthi bekwendekani ngathi khanza kulamkhathi sinwe bazalwane ni-celebrate but nganga-understand ukuthi what am I celebrating. Hallelujah bazalwane. Uthi the last month bazalwane solongiseta la letintfo dishaya kakhulu khona la kufike kwashaya khona ngeva ukuthi hayi man ngabe angathi ngangenda njani but kwafika livi empilweni yami lathi manje angidedele konke ikunikete kuNkulunkulu ngiyawedele konke ngishare ngike wedele kuNkulunkulu
ngabuda ngathi ngiweda njani ngoba kusengaphela wathi uNkulunkulu angewedele kuye ngeweda ngathi uNkulunkulu sale ngikubonela ukuthi wenda njani mina nyalo ngicela kufocus kuwe ngicela kubuka wena because lesinye isikhathi kuyendeka ukhale kanti letindvo encenye atisito letibhekiswe kuwe atisito takho ngisho kanjalo udivela ngale peace nje bazalwana nginganzaba nginakiko haleluya bazalwane uthi last month bazalwane kune promotion lebekufanele ngayithola last year but ukuthi ishiyati angiva ngazuthi angicorrect angikuthini lo ngiva ngazuthi akukho right for mina ngiva ngazuthi ishtangibangela umthwalo lomningi kakhulu kanti ngingumuntu lokuphithitelako lo busy ngibhizi ke bazalwane ngikhona uNkulunkulu ngibhizi kakhulu ngide futhi nje nesikhathi haleluya bazalwane so this year phinze futhi last month wathi uNkulunkulu waphinze futhi bayiphinza le uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu yenda ngendlela lobona ngayo uNkulunkulu yabuye yangiqinzetela kwathiwa yenda lokhu vele kwakho noma ungakubalekela kwakho ngathi uNkulunkulu akasilenda lokubonako bazalwane namhla ngibe phambi kwenu ngiphethe abantu bazalwane Mphathi. Amen bazalwane hallelujah in the midst of challenges hallelujah Hallelujah. ngibuke bantu hallelujah bazalwane ngiyambonga kakhulu umprofeti wababeNkulunkulu amsebenzise kakhulu empilweni yami kune voice note lake angisendela yona bazalwane for the first time angisendela voice note khumbula kahle bekusekuseni ngamshayela makezwane ngamtshela ngathi uyathi kune voice note lengiyireceive bazalwane I was crying nangilalela ngalala ngesisu phansi over the healing of God bazalwane isentukwami each and every day benzina ngivula esetinye matitiyehla over the healing nekubanja uNkulunkulu angati bazalwane angati Glory to God. angati Asale kumutaya. hallelujah